abantu mntakababa njengoba sizithanda thina. Number one, know and understand that we are all human beings. Know and understand that we are all human beings. Yazi futhi kuqonde ukuthi sonke singabantu. Wazi lokho mntakababa futhi bese uyaqonda ukuthi sonke singabantu. Waqala waba naloko kwazi nokuqonda noma umuntu angakona kanjani, akhathalela ngakukhuluma kabi kanjani, akhathalela ngakuzwisa ubuhlungu ongakanani, kodwa mana lokho kwazi nokuqonda uzomthethelela lo muntu uzomthanda. Yindaba uyazi ukuthi sonke singabantu. Nami kusasa khona into engangihlula ngiyenze komunye umuntu. Mawukwazi ukuqonda ukuthi sonke singabantu uzokwazi ukuthethelela abanye abantu. Ngoba uyazi ukuthi nawe sofika isimo sokufaka ingcindezini wenza ukubi uzofuna ukuthethelela. Kanjalo futhi alipheli usuku kukhona izinto ezimbi ozenzile kuNkulunkulu. Seyothando lunguNkulunkulu. Mawonile uya ngespeed kuNkulunkulu. Hey baba ngiyaxolisa. Waye abanye abantu ngabathetheleli kodwa wena ufuna uNkulunkulu akuthethelele. Shothi singabakhohlisi. Kodwa noma ungona kanjani uyaya uNkulunkulu masuyolala noma uvuke ekuseni, Jehova hamba nami sengiyahamba emsebenzini ngipha amandla, ungikhanyisele ungiphi wisdom, ungivulele iminyango, open doors, wathi yebo. Kodwa abanye abantu lutho. Uzomtshela ukuthi ngizoxolela ngifile. Kodwa ntabamba yimi mina ngikhohlisi ngizoyoguqa. Baba ngithethelele ngonile osukwini, omunye umuntu uzoxolela ngifile. Yazi futhi kuqonde ukuthi singabantu sonke. Wababa nje leso simiso leyo principle usukuyideliverance akekho umuntu ozozwisa ubuhlungu ungamxoleli. Ngoba uyazi ukuthi ungumuntu nami ngumuntu. Okusho ukuthi nami ngaqhubeka kusasa noma next year noma emva kweminyaka emihlanu. Ngingathibela manje ngibe nje kodwa ngiyazi umuntu ngizowa elinye ilanga. Ingakho mayiwile naye ngizomthethelela. Ukwazi ukuthi singabantu, ukwazi ukuthi wonke umuntu angona, bawumuntu uzona. Ungasi namhlanje, kungasi 10 years, kodwa khona ilanga la uzobona khona. Na uzofuna ukuthandwa, bakuthethelela abantu. Mawusubonile uzofuna ukuthandwa, basha abantu siyamazi kodwa hayi siyamthethelela. Akajwayele ukwenza lokho, yini ungumuntu. Wazi ukuqonda ukuthi sonke singabantu. That means we are all have a possibility to sin. We all have a possibility to sin. Sonke sizowa ngelinye ilanga. Sonke sizowa mntakababa ngelinye ilanga. I-reference sithola ku Romans 3 verse 23. Romans 3 verse 23. Incwadi yabaseRoma 3 verse 23. Ngokuba bonke bonile basilalelwe, okusho ukuthi basukile, basilalelwe inkazimulo kaNkulunkulu. Ngokuba bonke bonile, sonke sonile. Sonke sonile mntakababa. Sonke sonile. Sonke sisukile ekazimulweni kaNkulunkulu, sonke sisukile ekuthokoziseni uNkulunkulu. Ngoba yini? Singabantu. Ngakho mawufuna ukuthanda abanye abantu kwazi-ke lokho ukuthi sonke sonile, sonke sisukile ekazimulweni kaNkulunkulu. Esibili sithola ku 1 John chapter 1 verse 10. 1 John chapter 1 verse 10. Manje uqala kaJohane sahluko sokuqala verse 10. Manje uqala kaJohane sahluko sokuqala verse 10. Sizobamba isikhathi uthi uma sithi asonanga simenza umqavimanga, nezwi lakhe alikho kithi. Uma sithi asonanga simenza umqavimanga, nezwi lakhe noma iqiniso alikho kithi. So isimiso sokuqala yazi ukuthi futhi uqonde ukuthi sonke singabantu, sonke sonile.
uma sithi azonanga siqamba amanga ingakho kumele bathethelele abanye abantu nawe khona wabazwisa ubuhlungu bathethelele abaxolele kanjalo nawe lokuzwisa ubuhlungu umthethelele uxolele ngoba nawe khona wabenzakala khona nawe wake wabahleba khona wake wabazwisa ubuhlungu why wena ungabaxoleli ababahlebayo nabakuzwisa ubuhlungu enye sithola kuJohn chapter 8 verse 3 to 11. The book of John chapter 8 verse 3 to 11. Ngoba John 8 verse 3 to 11 ngobaba isikhathi kepha ababhali nabafarisi baletha kuye wesifazane ebanjwe ephinga sebemise phakathi kwabo ungathi sengiyababona bathi kuye mfundisi lo wesifazane ubanjwe eqotshweni lokuphinga emthethweni kaMose wasiyala ngabanje Nkosi yami umoya ukhohlisa oh yes oh my God wasiyala ngabanje cabanga leyo muntu isikhona yini sense kuyena usenzile Inkosi uJesu inkosi naku kanje phingi uMose wasiyala ngabanje ngathena lana sona wasiyala ngabanje hey size moya ngcwele ukuba bakhandwe ngamatshe pho wena uthini la bakusho lokho bemlinga ukuze babe nokumangalela kepha uJesu wakhothama waloba ngomunwe emhlabathini wathi besambuza njalo walulama wathi kubo ongenaso ungethandi Nkosi uJesu ongenasono phakathi kwenu kaqale aphonse ngetshe waphinda wakhothama waloba emhlabathini bathi ukuzwa lokho belahlwa beyizizulu ukuthi inhliziyo zabo zabalahla belahlwa izinhliziyo zabo ukuthi oyibhala lawo efuna ukuthi balahlwa inhliziyo zabo baphuma ngabanye beqalela kwabadala kwaze kwaba abokugcina uJesu wasala yedwa nowesifazane oh my God wayemi khona uJesu wayeselulama ekubhaleni kwakhe phansi engaboni umuntu ngaphandle kwesifazane wathi kuye sifazane bathi labo bamangaleli bakho na akakho okulahlayo na wayesetha akakho Nkosi wathi uJesu kuye nami oh Nkosi yethu Nkosi yami nami angikulahli oh Jesus nami angikulahli angazi noma moja ukhuluma nobani mntaka baba noma abakade sebekunika igama abantu kuleso sono esihlulayo oh Jesu uyangilahla Jesu uyangilahla nami angikulahli hamba ungabe usona nami angikulahli yiso isimiso sokuqala iprinciple yokuqala mntaka baba yokuthanda abanye abantu yazi ukuthi nawe umuntu sonke sinabantu waqala wayibona ungcono nje nomunye umuntu usunjani yazi ukuthi umuntu nawe possibility khona yokuthi wone masapha ukudla nje emlomeni possibility khona yokuthi wone okwesibili do to others what you would like them to do to you. Do to others what you would like them to do to you. Yenza lokho ofisa abanye abantu bakwenze kuwe. Aqala ngahleba umuntu yazi ukuthi uzokujabulela yini ukuhleka. Wakhuluma ngomunye umuntu wayibona ungcono ngomunye umuntu wabehave kabi loyo muntu mase kubheke kuwe mntaka baba amatafula uzokujabulela yini wena. Do to others what you would like them to do to you. Yenza lokhu ozofisa abanye abantu bakwenze kuwe. Mawazi ukuthi ngeke ukujabulele ukuhleba abanye abantu ngosubahleba nawe mntaka baba.
Mawazi ukuthi ngeke ujabulele ukuthi abantu bakuzwisa ubuhlungu mosukazwisa ubuhlungu. Mawuqhosha uqhoshela abanye abantu ungabaqhoshela abanye abantu nawe ungeke ufise abanye abantu babe bossful kuwena. The reference ithola Matthew 7:12. Matthew 7:12 ngoMatthew 7:12 lithi iBhayibheli ngakho-ke konke nokungakanani nifuna ukuba abantu bakwenze kini kwenzeni nani kanjalo kubo ngokuba lokhu kuwumthetho wabaprofeti. Konke nokungakanani nifuna ukuba abantu bakwenze kini kwenzeni nani kanjalo kubo ngokuba lokhu kungumthetho nabaprofeti. Eyokugcina reference sithola the book of Galatians chapter 6:7. Galatians 6:7. Incwadi yabaseGalatia yesithupha uverse 7. Incwadi yabaseGalatia besithupha uverse 7. Ningaduki noma ningayikhohlisi. uNkulunkulu akahlekwa. uNkulunkulu akakhohliseki. Ngokuba lokho umuntu akuhlanyelayo lokho uyokuvuna. Ngokuba lokho akuhlanyelayo umuntu lokho uyokuvuna. Ningaduki, ningayikhohlisi. uNkulunkulu akahlekwa, uNkulunkulu akakhohliseki. Konke esikwenzayo uzobuya kuthina. Khuluma ngabe nomunye umuntu bazokhuluma nawe. Uzwisa abanye abantu ubuhlungu bazokuzwisa nawe. Ubona ukuphumela ungcono nabanye abantu khona bazokwenza kuwe abakwazi ukwenza ufile small uyinto enganalutho. Do to others what you would like them to do also to you. Yenza lokho ozofisa nabanye abantu bakwenze kuwe mntakababa. Okwesithathu, ask God to give you love for others. Bathanda kanjani abantu? Ngokucela uNkulunkulu ukuthi akuphe uthando lokuthanda abanye abantu. Ask God to give you love for others. Mangacela uthando kaNkulunkulu ngeke ube nalo. Mangacela uthando lokuthi uthanda abanye abantu ngeke ube nalo mntakababa. Until ucela baba, angikwazi ukuthanda abanye abantu, ngiyabacanukela, ngiyajabula makwenzeka ukubi kubo nginamagquba ngixoleni zonke lezi zinto ezibala ku 1 Corinthians chapter 13. Baba ngakho konke lokho ngisize ukusho lokho kusuka enhlizweni yakho mntakababa, akuzwa amazulu athumela amandla, asusa amandla obumnyama letha amandla okuphila, amandla okukhala. Cele mangakwazi ukuthanda abanye abantu kumele ngicele uNkulunkulu. Ngibuka nje omunye umuntu vele eqanuke nje ecasuke nje. Baze moya abanye baze bakafule phansi literally. Kafule phansi umuntu ebuka omunye umuntu. Ayangiyayisa kabi. Hawu. Osize moya. What is that level of wickedness and evilness? Yipi level yokukhohlakala le njalo. Ask God to give you love for others. Ngicela uNkulunkulu baba ngiyahluleka, angikwazi ukubelezelela abanye abantu, angikwazi ukubathanda, angikwazi ukuba mnene bona, ngiyakhukhumala ngibabona bayintwana ezincane enganamsebenzi enganalutho eziyi-useless. Ngisize Jehova, ngiyazindala. Wena wakuthethelela ubaba uDavide onile uNkulunkulu walala nonkosikazi womuntu wambulalisa. Lithi iBhayibheli baba usukhotha izwi lakhe, wenza kuwe isola wadabuka enhlizweni. Ngezwa wena uNkulunkulu usuthi usenhlizweni yakho uDavide. Ngiyazi nami uNkulunkulu wami ngoba kudabukile enhlizweni ngokweqiniso ngizoba senhlizweni yakho. Kucele mntakababa bakuzenza ngaleli cele. Awuvuke ekuseni usujabulela bonke abantu. Awuvuke ekuseni usujabulela bonke abantu. Size manje. Khona abantu abavuke ekuseni benyane wonke umuntu. Oh my God. Evuka nje ekuseni umuntu akenziwanga ukuthi usenyanile, unyanya nje ukuthi ukhona umuntu apholile. Ayisayiswa. Yini ngalo? Uyeve lo way. Lutho hamba mntakababa ukuthi sibone ikazimulo kaNkulunkulu. Kodwa sifushane kulabo abavumayo. Lufushane lutho kwabangavuma. Ngena kwe-fasting.
kule viki ngizongena fasting moya engcwele ufuna nje lokuzenza ngibona ngingcono moya engcwele nabanye abantu nje ngisize le viki ngizongena fasting 6 to 6 ngizokhuleka ukuthi ususe le demon empilweni yakho shelete kabo shaka bakendaya Jehova wena uthanda bonke abantu ulothando yehlisela uthando lakho kimi zende kabosh rekende kabon sukela nawe indumiso Jehova hlanza inhliziyo yami uyenze ibe ngcwele ehla amazulu oh my God amazulu abathanda abantu abaphendukayo ngokweqiniso ehla amazulu khona usizayo lapha eSouth Africa eKwaZulu Natal eNewcastle eMadadeni azehle nawe esection bani endlini afika amazulu oh my God Oma efika amazulu athi sizile sikuzwile ukhala ububula siyabezwa bakhuleka ngokweqiniso ngokuyisola sikuzwile bese uGabriel beze kwakho bakupha amandla bathatha amandla esono baletha amandla okungcwelisa uthi uyaphenduka emkhulekweni sifike isilingo awu akusekho lokhu zenza ngcono ubuyele emuva Jehova yibina lo sifike isilingo sokuthi iveze phela ukuthi ungcono ungayivezi usuphiwa amandla wazenzakaleli mdala baba kubiza ukufa ngena kwi-fasting uzile ukudla uzumtshele naye uNkulunkulu babakho baba ngeke ngidle uzozungiphendula ngeke ngidle uzoyivalela la endlini ngidumise ngikhulele ngidumise mfundisi uzozungiphendule moya engcwele ajabule moya engcwele hayi sikhona siyabuzwa mdala azenzakaleli mdala baba i-reference sithola ngoMateyu 7 verse 7 to 11 Matthew 7 verse 7 to 11 Selani khona niyaphiwa ngale kathi ucele funani khona niyakufumana ufuna lokulunga manje uzongena fasting ivalela kudumisa uyafuna lokulunga uzothola isithembiso sikhona eBhayibhelini awufuna uzofumana ngomothani khona nizakuvulelwa ngokuba yilowo nalowo ocelayo uyamukeliswa nofunayo uyafumana nonqongothayo uyakuvulelwa noma ngimuphi umuntu kini oh my God ongathi uma indodana yakhe icela isinkwa ayinike itshe noma icela inhlanzi ayinike inyoka na ngakho ke kusho uNkulunkulu ngakho ke uma nina elibabi shuthe elinezono Nine sonayo nine mbabi nine nonayo ingane zenu mazisela uyinika lento ecelayo nine nembabi nazi ukuba ubapha abantwana benu izipho ezinye kakhulu uyihlo sezulwini uza kubapha okuhle abasela kuye uNkulunkulu akanasono ungcwele ingane zethu noma zibona kanjani kodwa uyakwazi ukuyenzela mama cela itheki leli uyenze iyonile nawe futhi uwumoni kangakanani uNkulunkulu baba wethu ogcwele sezulwini masicela kuye ngeke asenzele igazi abocela mdala baba abocela awunakho ngoba ucela isho njalo incwadi kaJakobe James ithani nakho niyalwisana niyabulalana nenzana konke ngoba ngiceli noma nicela kabi ngokwemfuno zenu asabe socela uthando lokuthanda abanye abantu okugcina avoid people who does not have love for others ubathanda kanjani abantu abanye by avoiding people who does not have love for others musukuhlala nabantu abazonda abanye abantu bagweme labo bantu wazathi ukuthi mangihleli nobani bazonyevuzwa abantu bakhulunywe kabi sibe izinto ezingcono ke thina ke oGabriel thina ke sibona izinto ezinto bagweme labo bantu suka kubo Mama akasuki labo bantu abanjalo uzoqhubeka nongathanda abanye abantu khona abantu baziyo nje ukuthi mangihlale nabo umzuzwana nje ngifika nje kuyena uzobenzela i-1 uzobenzela istory khona le gama leli sisebenzisa
sebenzisa ibalekayo. Oh, thank you Holy Spirit. Inkosi. Uzobangela umgosi. Usafike nje umzuzwana uhlala phansi, usakutshela abantu bakho, hey, umbona nje ubani, hey. Ezambuyela, bayitshela ukuthi ubani. Abahlali nomzuzwana bagwebe labo bantu babo. Bafuna ukwazi ukuthanda abanye abantu, gwema abantu abangakulethi ukuthi uthanda abanye abantu, bagweme. Uye kubo nje ubatshele, hey batase bafowethu, abantu besisa sebeyahleba ngesitha besifazane kuphela. Bemile lapha emakhoneni bakhuluma ngabanye abantu bangabe ukuthi hayibo. Ngoba kade sesithi ukuthakathaka iwitness yabantu besifazane, ahleba amadoda anezintebe, ahlebe. Mangakwenza kanjani? Akhuluma ngabantu. Bagweme labo bantu. Batshele bafethu isefuna ukushita indlela zakho. Hazi umfundisi ukhuluma enye into ngomoya engcwele wathi yo. Asifuna ukubona inkazimulo kaNkulunkulu elesithanda abanye abantu siye ukuhleba. Mina ngifuna ukuhleba bafethu sonke batshele la. Kodwa thina siyahlulana bafethu ukuhleba. So ukuze ithe iprinciple isimiso lapha kumele kugwema abantu abahlebayo. So sengizovakasha nje bafowethu, so bonana nje isikhashana esincanyana kuba kufuna inkazimulo kaNkulunkulu bafowethu. Impilo yami imile bafowethu, impilo yami futhi uNkulunkulu uzoyilungisa ngokuthi ngingcwelise. So mangakayigcwelisi ngeke ilunge bafowethu, sofela la bafowethu. Angazi noma khona ufuna ukungijoyina yini. Khulume nabo abafowethu basindise nabo. Bayibonge Inkosi. The reference sithola 1 Corinthians chapter 15 verse 33. Manje uqala kwabaseKorinte chapter 15 verse 33. Ningakhohliswa ukujwayelana nababi konakalisa ukuziphatha okuhle. Ningakhohliswa ukujwayelana nababi konakalisa ukuziphatha okuhle. Hayi asenzilutho siyahlala nje. Hayibo. Siyahlala nje sihlalele, mina ngisho lutho ayikhulumela nje bona. Kwenzeka corruption with spiritual life, impartation. Uphiwa lawo ma-graces. Uya associate. Uphiwa lawo ma-graces, uphiwa loyo musa ukuhleba. Noma uyithulela i-impartation le. Ngakho uzobona esikhaleni nje awenzanga lokho hayibo kusukhuluma kabi ngomunye umuntu. Kwenze njani? Because khona abantu ohlala nabo abasebe-corrupted. Ningakhohliswa ukujwayelana nababi konakalisa ukuziphatha okuhle. Bagweme abantu abakususa entandweni kaNkulunkulu. Bathande kodwa bagweme. Niyaphila bafowethu, ehamba kahle. Ngibonge Inkosi, haleluya. Kondlule bagweme. Usubazonda bathanda impela kodwa bathandele ekudeni. Hayi siyazwa amakhaza, hey kuyashisa lamakhaza, yashisa bo, hey. Bizofika nini ihlobo? Hayi siyabonga bafethu usuku oluhle, bagweme. Ukuyazi ukuthi ukuhlala nababi konakalisa ukuziphatha okuhle. Ireference esibili sithola kwabaseKorinte 15 verse 34, shothi verse elandelayo. 1 Corinthians chapter 15 verse 34, kwabaseKorinte chapter 15 verse 34. Phaphamani ngokufaneleyo, ningoni ngokuba abanye abamazi uNkulunkulu. Ngisho lokhu ukuba nibe namahloni. Phaphamani ngokufaneleyo, ningoni ngokuba abanye abamazi uNkulunkulu. Ngisho lokhu ukuba nibe namahloni, ningoni. Ukuthi mele siphaphame bancane. Bonke abantu abakususa entandweni kaNkulunkulu bathandele ekudeni. Usungasosiyetha nabo bathandele ekudeni. Ngabazondi babingelelwe konke nje leso sikhashana uhlukane nabo ukuze ungeke ube corrupted. Ungeke usuke entandweni kaNkulunkulu. Ukurecap noma ukukhumbuzana how to love others as we love ourselves. Bathanda kanjani abanye abantu njengoba sithanda thina. Sithe okokuqala, know and understand we are all human. Wazi futhi iqonde ukuthi sonke singabantu. Ikhona impossibility yokuthi sone. Okwesibili, do to others what you would like them to do to you. Yenza lokho ozofisa abanye abantu bakwenze kuwe.
Ngathi okwesithathu, ask God to give you love for others. Ngicela uNkulunkulu baba wakho ukuthi akuphe uthando lokuthanda abanye abantu. Ngathi okugcina, avoid people who does not have love for others. Bagwema abantu abanganalo uthando nabanye abantu. Hallelujah. Sichazile uthando, sichaza impawu zothando ukuthi onothando uzobonakala ngale impawu. 1 Corinthians chapter 13. Wasiza umoya ngcwele ukuthi siba kanjani ke nothando, silanda kanjani uNkulunkulu. Okugcina, benefits of loving others. Usisiza ngani ukuthanda abanye abantu. Usathanda uzokuhlebela, basuka athandile zokwenzakalana uzoba nani? Usisiza ngani? Benefits of loving others. Usisiza ngani ukuthanda abanye abantu? Benefits of loving others. Okokuqala, you will be loved back. You will be loved also of back. Now uzothandwa, mawuthanda abanye abantu nabo bazokuthanda. Iyumvuzo wokuthanda abanye abantu lo. Mawuthanda abantu nabo bazokuthanda. So khumbula ukuthi all blessings come from God through men to men. All blessings comes from God through men to men. Zonke ibusiso zivela kuNkulunkulu ngomuntu ukuya emntwini. Zonke ibusiso zivela kuNkulunkulu ngomuntu ukuya emntwini. So ingakho kumele uyathanda abanye abantu. Because lento oyicelayo uNkulunkulu uzokuphendula ngomuntu. Imagine umuntu ungamthandi. Awubathanda abantu kodwa uyacela uNkulunkulu, baba selusiza izingane zami esikoleni. uNkulunkulu aphendula athi ngizothumela lo muntu lo omzondayo okuhlebayo. Mayifika impendulo kuleyo muntu anike ashayele moya ngeke. Lo muntu ohlaza kanje ungabazi abantu onenzondo nje ungagcoleli. Hayi angiyimoya ngeke. Size loyo angiyi. Kushisebi esizosiza izingane zakho. Ngenxa yokuthi wena awuhloniphi leso sicebi, awusithandi. Nempendulo yakho izohlala ezulwini ngeke ifike emhlabeni. Ingakho uNkulunkulu esiqashisa thanda abantu noma uqala ukubona umuntu kudala bamthande. Linqobe idimoni lokuthi angiphiwa ngomuntu, uphiwo wakho yini. Linqobe lelo dimoni. Thanda wonke umuntu, uqala ukumbona mthande, mhloniphe, mbingelele, mphathe ngokufanelekile. Ngoba impendulo yakho ungayithola ukuthi lapho uNkulunkulu uyibeke kuye. Zonke ibusiso zivela kuNkulunkulu, kodwa zizehlele emoyeni ziza ngabantu. Bangakwazi ukuthanda abantu nokuhlonipha abantu ngeyifika ibusiso kuwe. All blessings come from God through men to men. The reference is in Matthew 7 verse 12. Matthew 7 verse 12. Matthew 7 verse 12. Matthew 7 verse 12. Ngakho-ke konke nokungakanani nifuna ukuba abantu bakwenze kini, kwenzeni nani kanjalo kubo. Ngokuba lokhu kungumthetho nabaprofeti. Konke nokungakanani nifuna ukuthi abantu bakwenze kini, kumele sikwenze bona. Bangifuna abantu bangibusisa ngibabusise, bangihloniphe angibahloniphe, bangibingelele angibabingelele, bangixolele angibaxolele. Bangayikhohlisi ukuthi ngifuna ukuxolela kodwa ngibaxolele abantu. Ngifuna bangisiza ngisize umuntu. Usengikhohlisa nomoya wokukhohliswa lokho. Benefit of loving others. Ithelo noma ingqamo zokuthanda abanye abantu. Esokuqala ukuthi bonke abantu bazothanda babathanda. Okwesibili, you become an instrument of God. Uba isitsha saNkulunkulu asisebenzisayo bakwazi ukuthanda abanye abantu. uNkulunkulu akabasebenzisa abantu abangakwazi ukuthanda abanye abantu. You become an instrument of God. Uba isitsha uNkulunkulu asisebenzisayo sokuthi athinte impilo zabanye abantu. Kodwa masingakwazi ukuthanda ngeke sibe isitsha nokasebenzisa uNkulunkulu. I-reference sithola ku-2 Timothy chapter 2 verse 21. 2 Timothy chapter 2 verse 21. Ncwadi yesibili kuTimotheyu isahluko sesibili uverse 21. Ncwadi yesibili kuTimotheyu isahluko sesibili ku-21 lithi iBhayibheli, ngalokho uma umuntu ezihlanza kulezo zinto eziphambene noNkulunkulu, uyakuba isitsha esihloniphekayo, esingcwelisiwe, esinosizo kumnini wendlu uNkulunkulu uJesu, esilungiselwe umsebenzi wonke omuhle.
uma umuntu eyihlanza ebubini ekuzondeni abantu ukuyikhukhumeza ungagcoleli ukucunuka and so forth uba isitsha uyangcwelisisa umoya engcwele yamhawukela leyo muntu amngcwelisisa amguqule bese aba usizo kuNkulunkulu alungiselwe umsebenzi wonke. Masithanda abanye abantu uNkulunkulu usenza izitsha usenza ama-instrument azosebenzisa ngawo ukufinyelela empilweni zabantu ukuphilisa abanye abantu ukufundisa abanye abantu ukukhulula abanye abantu and so forth. Okwesithathu masithanda abanye abantu ama-benefits. God hears our prayers. God hears our prayers. uNkulunkulu uyayizwa imithandazo yethu uma sithanda abanye abantu. God hears our prayers. Ama-benefits okuthanda abanye abantu ukuthi uNkulunkulu uyasizwa masicela kuye. Izaga 15:29, Proverbs 15:29. Izaga 15:29 lithi iBhayibheli uJehova ukude nababi kepha uyezwa ikhuleko yabalungile. uJehova ukude nababi onesono uNkulunkulu ukude nawe kodwa mawulungile ngokusizwa umoya engcwele ngoba siyazi ukulunga ukusizwa umoya engcwele uyakuzwa ukukhuleka kwakho ukukhala kwakho kodwa mana lezono lezi ngoba sishilo ukuthi isono senza ngoba uyasithanda ngoba sasithanda uyasiyenza lento ehlulayo phambene noNkulunkulu ngoba usayenza lento akababa ngenxa ukuthi uyayithanda ngoba sayifuna uzomtshela uNkulunkulu akusafuna ukuthi akukhulule ngqo sithanda abantu besifazane sangabathanda wasikhulula uNkulunkulu sesi-free manje kodwa ngeke ungizwe ukuthi hey samhlula iskate hey Nkosi yami kwenziwa njani wey ngisathanda ingakho sihlula kodwa bangasasifuni Jehova ngifuna ukuphiza wena umzimba wami ithempeli lakho bangcweliswe uyakhulula uNkulunkulu ngeso sono. Sinyanye isono sakho sinyanye ungasenza umngane wakho mdala baba sinyanye abanye bethu baze basi-embrace isono hey mina nje into yami yangihlula nobani ubaba umama nami yangihlula into yasekhaya nje thina ukuthi asiphiwe hey bosisho njalo mina ngiphiwele nje uqanuka hayibo mina ngiphiwe nje uqanuka ngiyaqanuka mina ngiphiwe uNkulunkulu wonke akuphi ukuqanuka besanda ngakufuna ukuqanuka kanjani embrace it ephambene noNkulunkulu inyanye izonde embrace Reference bill ngoba John 9:31. The book of John chapter 9:31. The book of John chapter 9:31 ngoba John 9:31 lithi iBhayibheli siyazi ukuthi uNkulunkulu akazizwa izoni kodwa uma umuntu emesaba uNkulunkulu ayenza intando yakhe uyamuzwa lowo. Siyazi ukuthi uNkulunkulu akazizwa izoni kodwa uma umuntu emesaba uNkulunkulu umuntu osaba uNkulunkulu ukuthi noma sikhona isono uya uNkulunkulu baba ngisize lokho amsize uNkulunkulu angondwe umuntu emesaba uNkulunkulu ayenza intando yakhe uyamuzwa lowo. Noma sisabele uJehova wawathi leo sikhona into engamjabulisi msaba uJehova ngicele icebe leyo nto Jehova ngisize ngiyazi lento ayijabulisi futhi mangiqhubeka ngenza lento ngiyazi wena uthe ezwini lakho izona uzizwa kodwa uzwa bakwesabayo. Impendulo leyo ukuthi ingakho izinto zethu zingenzeki siyacela kodwa zenzeke izinto ingoba sizoni uNkulunkulu akasizwa ngeke kodwa masiqala siphenduka oh my God uNkulunkulu nomusa ongasibalela amacala ethu masivume izono zethu yayihlambulula lesho njalo iBhayibheli zifanane neqhwa zifanane nesikhumba sezimvu ubani uNkulunkulu njalo. The reference of Qina 1 Peter chapter 3 verse 12. 1 Peter chapter 3 verse 12. Ncwadi yokuqala kaPetru sahluko sesithathu verse la 12. Incwadi yokuqala kaPetru isahluko sesithathu verse 12 lithi iBhayibheli ngokuba amehlo enkosi aphezu kwabalungile izindlebe zayo zisemfuseni kwabo kepha ubuso benkosi buphezu kwabenza okubi.
ngokuba amehlo enkosi aphezu kwabalungile okusho ukuthi uNkulunkulu uhlale egada abantu abalungile eqapha abantu abalungile ehlale ezwe ikhuleko yabo kepha ubuso benkosi ubuphezu kwabenza okubi shuthu la kaNkulunkulu noma ubuso kaNkulunkulu buflathele uma senza okubi ukurekemba nokukhumbuzana benefit of loving others kusiza ngani ukuthanda abanye abantu okokuqala you will be loved back ngothanda abanye abantu nawe uzothanda okwesibili you become an instrument of God uba isitsha sikaNkulunkulu asebenzisayo ukwenza umsebenzi wakhe you become an instrument of God kanti okwesithathu God hears your prayers God hears your prayers uNkulunkulu uyayizwa ikhuleko yakho makwazi ukuthanda abanye abantu sesivala mntaka baba sela sifunde incwadi John 13 verse 35 John 13 verse 35 Thank you Jesus John 13 verse 35 Lithi iBhayibheli ngoba John 13 verse 35 ngalokho bonke bayakwazi ukuthi ningabafundi bami uma nithandana abantu ngeke basazi ukuthi sinabafundi bakaJesu ngenxa ukuthi sigqoka amasuit sigqoka kahle sishaya icwetha siyacwetha bazosazi ngokuthi siyathandana uyakwazi ukubekezelela abanye abantu uyakwazi ukuba nomhawu kubona unokuthemba kubona noma izinto engahambi kahle nokuthemba uyabahawukela awunaqhubo awucunuki ngaleyo ndlela abantu bazobona ukuthi lo muntu wazana noJesu wakusiko nokushumela kakhulu akusiko nokucula kakhulu akusiko nokuthandaza kakhulu akusiko nokuphatha iBhayibheli akusiko nokuyithoba kodwa ukuthi sithanda abanye abantu lokuyini uthando eScorinthians chapter 13 leyo ncwadi asifundeni sifundisise ekhaya njalo ebusuku nemini lezisikhathi ukuyifunda Jehova hlanza inhliziyo yabo uyifunda Jehova sashoda la msizi moyeni wethu ngalokho bonke abantu bayakwazi ukuthi ningabafundi bami hayi ngokushumayela kakhulu ngokufundisa kakhulu uma nithandana siyabonga moyeni wethu uma nithandana abantu ngeke basazi ngokushumayela kakhulu mntaka abantu bazosazi ngokuthi sithandana bazi basho emsebenzini kuba nothando manje wewe yakuthi nomusa uyaxolela unothando uyabekezela uhlale ekhuluma kahle uhlale ethokoza akanagquba akanamhawa akayighost akayikho proud ngiyafisa ukuthi nyala akhonza khona babona uthando mntaka baba babona uthando ababona amavesi amakhulu ukuthi njalo ekuseni wena kwimali kusho amavesi amakhulu uJesu wayenjani cha siwona amavesi azokhombisa uthando isenzo ababona ukuthi njalo wena udlala igospel emotweni isenzo sokuthi uyathanda uyakwazi ukubekezelela abanye abantu uyakwazi ukuxolela abanye abantu uyakwazi ukuhawukela abanye abantu awuyikhukhumezi awuyibona ungcono nabanye abantu uyabathanda njengoba uyithanda wena ngalokho bonke abantu bayakwazi ukuthi ngabafundi bami uma nithandana